up, guys? I'm here at Adedenkpo, Accra, and today I welcome you to Public Opinion on Trending Matters. Today, our topic is it right for a pastor to give a prophecy or not? I am your host, Sandy. Stick and stay for more views. Mama, good afternoon. Show me Sandy. Find any bone. Show me Lucy. Okay, Mama Lucy, me tell you nka boy gba sanefio. O fa ne ani esake osofo ahagba lo isake amehagba. Sana amehagba. Fa ne mi ne wo owie na. Gba ehia ga ke no ni asande na no asande ba wi. Ye no ni na ni asande wi. Gba ehia. Mama Lucy to be no owie le ne wo osofo na ameha amale agba mi ni to egbla ne ke ko esani ake ha ne ke osofo eji. Asana yi ame. Ega ke no na ko esa na oyu. No na ko esa na oyu. Bonushi ni bo hunwe ka ha bo gba ni je anukwale ni asando sole ye. Bonushi no na ke no na ke ebu anukwale ni no je anukwale ni. Bonushi. Mama Lucy wona gbe sane tumo mini nga wo ne ke oyo aha asafo mbi ni ameke ameyito ka mehi no kamofo engbegba no. Ake ngmene so mo ni ya Nita ono software hami gba dani mashi somo chema basha amechi nyomo wie mo ke mafa ameke gba efe ameni mi nga wo fi oyo ane ka safombi ni je no ehia ba je no ehia ko sole ye he o sole ye no ehia fi gba sane bonushi gba ka sole a sole a hu eni gba ba ko wie je ni ko te sin o fi aya ke ba ya fo gba bonushi wo no ehia Osafo han gbale aye anukwale gbale ka male gbale bodi nche mo ka yue pelo na pono ba na ke me na male lo ni lele un yu anukwale wo na ke no na yu o eje nyumo mi eja ke nyumo mi prophecy ko na no bodi nche na ke ne mashishi se ne le ko na no na ke na male gbale ame ye wa wi ena me ame male wo ame ka male ju ke ni bi prophecy amale ke gbala amale ameke jouer biane si je anukwale ni sinu ni jenyumo mi ona ke ne le jenyumo mi ni yo mama to be no yu ole ne ewo osofo na me ha agba ni amegba ba mi mini to egbla mo esani ake ha ne ke osofo yi ne kamo ko han gbale ko ni gbale ba mi mo ese na gbele to na ke yue mo ja ke nyumo yue no ko ne ba mi kenyumo yue no ko ke sipe ye yue mo ne ba fe ewo ke boko ke sipe ye yue mo ne ba fe ye ni to ke yue mo fe ne yu anukwale ni ke ke yue gbena ewo sani le we yue mo keji lele ni yue ni yue mo ne yu ni prophecy ni sane nye ba mi sane ba mi yo mama to be no yu ole ne mi to ma bebo ina gbe sani mini nga wo fi oyo aha ne ke asafombi ne anukwale yue mo ji ake bible esani ke fi wo kan le be me ni bible wo kan le ni wo ba na bible bo de yo eya le han ewo gane amale wo shikeji o kan yo bible o ba na ke yue mo ne no na yu eyemi yue mo ne no na yu ebe mi eja ke nyumo yue mo eke shipe ye yue mo ne ba fe ewo keji lele ni mo ko yue mo ko ni han bo prophecy bodi je prophecy de han bu bodi je ke bu yakuta bodi je gbo no bible ke gbale gbabu bo ngbo he no ko kuma ke gbale ni han bu anukwale ni lo ewo bodi je ko no na ke gbale ni han bu ya anukwale ni sa no chofo no ye mo se eja ke nyumo yue mo no ja anukwale ewo sa ni wo ye mo se ni wo gba de ke gbale ni no yo wa wi sa ni wo ye nyumo yue mo se ke bible na ngma wo kan de bible ni wo na bible na kan ya ke kuma ke bible no ke jo mo ne ke bo wo ande ye bible mi lo ke je be bible mi ke ko na ke no ne ke bo wo fe ma male obu Isaka mehagba mini woni owie na kan no ni mari nje ake boko ye ne ele sole mojuba ni ekule we ya so she ekule no ko ni prayers feel ne ya osofo ko banye kele no ko ni ekule esole for so long ni enine she ko no she ake osofo ekule ke idamomi hanle mo banye review ni bi ko me chon le ni ekule keje kele ebanye ebamli hanle
to be no owie ne osofo ekomani ka me ha gba iba mi to mo ne ke osofo ene me ni to egbla ne ke isko kwesane ake ha mani osofo eni ke ame ha gba ni iba mi me ni to egbla ne ke sane ake ha mi no ele ebe wo gbomo ade Sunday eja ke nyumoni cha mi ni wo le wo be no kunu wo ba nyi wo ke fia mi ni wo ake nyumoni to wele ni wo ke jina kan ye le nyumo le ne chele no to egbla mu fe ni le wo nyumo ba nye ke ale e ba nye ke ale e wo stana me ni nga wo fi oyo aha osofo e ke wo mani wo ya so me ni nga wo fi oyo e ha wo no peni manyima ke wonji ake osofo ye ke aka osofo ye esa je ake hule oke ohe fe ba wo osofo mli odo ni ngo ba nye eke ewe mo echo enoke ba habo no wo as gbomo ade san esani wo hu wona ni leku ake kaji won wo sole ngo ba nye bo wo sole motue je no fiano no ba aka osofo ona ekura moko agba ne ke ba habo mali she ekule ake ke bo hu odomomi ni osole ngo ba nye bo sole motue no me edge youth fe ake so mo le ehin shike omni ni fe ika wo sofo mi Isake osofo aha gba mama me ni wo ni owie neke Isake osofo aha gba ji nyongo ake efe loko ne die eton igbalo nyongo efe loko ne die eton igbalo ekwa bo ye wie mo mi ekwa bo gba wie mo mi wo ke nyongo ke wie mo ha bo Isake oke ameni e wona ke wie mo ha bo ewo tumo be no owie le ne osofo ni ama me ha amale agbai amegba ko me ba mi ake moko ye ne ke ehin no ka mo fe fo gba no ne ko osofo ni me ni to egbla sane ake ha ne ko osofo ni oh te gba la kwa me le ba je nyongo de e ja ke ye wa le nchopo ewi ake po ha me ni gba ye amegba amale agba ye le gba mi e wo te gbele ni sale nyongo de ba je e ja ke ta ke bo ni ba le ke je mo fe mo ni ko mi ake ni ncho ba bo te nwe man te ye le si mo ni fio mi tse ni yo nwe si mo na ni e wo ke nyongo ke gba ye mo ko ha ko bo lo agba nyongo gba mi ke wo ye ko ke mo yo mama to be no owie le wona gbe sane ni nka bo ba agba me ni nga wo fi oyo ha safo bi ni ama me ka me ito ka me he mo ke ye li fe megba no aka o me ne ko sofo ha mi gba le be mi ya hia ai ama ka me no fia no megba mi ame ko nyongo wie mo ame ke to ame ya ko nyongo aka wo jawo gbo nyongo wie mo to me ni nga wo fi oyo ha ne ka safo bi ni ta ke bo ni iwe ke ton ye ko oyin fo gba wie mo no bodenche o ba anyo e ja ke si onye lo na ke gba na agba buwe anu ko le lo amale iwo ke ko hin aka fo gba wie mo no tutu e ja ke wo sumo le nu go jale wo ke ji won sumo le nu go jale no fi no ko nu wota wo ko ke nwe yin aka na anu ko fo ke jalo jile wo e ba fi han wo iwo sa ke ko yin ma gba wie mo no tutu ninu ha efe no ye wo no ba ya so mo dabi be je nyun wo ti eja mo o te na gbagbo e wo no ni ngo tu e na agbeno so fe ba ke bo no e ke ka bo edit bo we mo ne gba we mo le ehin akesani osofo ehan gba keje nyumo eji ke twa me eja ke gba ji no ko ni nyumo chon no ne ke wi ono ni baba wose alo no ni nye gbe ni eba wo keje nyumo eji ke chon bo ne abo egba ke we mo le nu ele egbe kan keshi onyo ha agba okay mama Sandra to be no owie le ne osofo na me ha amale agba ame ba teshke ka me ha ame wie no kwa ke ne amba amale ke ha gba mini to egba ne ke ko kwesa ni ake ha na kan osofo eji ni sani onupa ye ateshi ni ameke mla agmeshi ake money ba ha amale agba ne kule ba wi ake o footballers ne alo team ne me ne ba wini ni akweni no ne wi ba amli sani to egba boko anya agmeshi ake shi na kan gbomo aba anye ni ekule akele awo jail alo noko ni ba na ameshi amegbe ni dakani ese ba anye fo eja ka meke masusuman wo fo ni neke ni bi ne sani onupa anya ateshi ni they should put a stop to it
Yeah. Okay, wana gbe sane ni nka boba yi mama Sandra. Mini nga wo fi oyo aha asafo mbi na ama ameke ameyito amesusu mama no fi anu enmegba no aka onmene somo ni ya ngene ko sofu eke minoku enmene nshi. Amechi nyonwo wi omo ke to afa ameke onmene lenke mi ya no wo sofu aka minoku. Mini nga wo fi oyo aha neke asafo mbi ni. No ni maka asafo mbi aje ake nyungo wi mo no jigba. Je ake osofo e ba ke wa ke o na gbele ngbe ni na ke mo ko nyo se alo no ko dabi jwe mo ni ba no jino ni eyan e ja ke jwe mo ni ba ni o na be no ba famo o na ji ha jwe mo ni ba chon bo gbe jwe mo ni ba gbelo ngbe alo jwe mo no ni ba bo e ke je ni form ni e wo ke wo hin aka megba no aka be ngene so mo ni ya ko osofo e gba ke chon mi ele be no ele a preach ko dabi nyungo jwe mo jino ni eyan wa de nche ni nyungo jwe mo ni e no ni gba yo. Ya be so for esa na ma gba aja ke because one na me pi na me yusu ni bi na me kan face omo ne aja ke because be kun ame ha agba je ko me ni achon no mo ye hia e achon ma son chon e achon ni bi pi lo ame mo son ta me di me ni creator ne ke mo aje hia problems ne ehin ne sa anya afia anu ko na won che me ke lo mo ke ni bi fe jo mi Owie mo mi twa ke esa ni ameha agba. Na ameha agba aya ke because kaji mo ko le ba agba mo ko lo na ala ke mene nyungo le che de gbe fanle afan me ko lo na ke mene je mo ko le ti akase so ti akase lo osofu si ona ni ake me pi eni ona ke mene ajogbe ni tumo mo ko ti won ni gbe kene ta sini aya ke wonyo wo hin school out of 60 people in your class ajo mo ko me ni da be fa no afi ba yin first lo na kanji be ni na nyungo le egbejan no to yo eha anya ji ogbon ma de sapu ne jo na ke o menele achula ke ba ji nyungo no tumu sina ne because of chufan tumu ke woji na hi o ke ni bi o ani me pie ba me ka me tumu so fo na me gba na ke ma ji gba ji ne sa na me kan fite shian ni bi ame kan wo shian yi bi ame kan wo no moji ame kan to me fo ke ni bi me ko le ya na ma e woji me ko ya na ma yo gbon yo hinu ke ni bi ne sa afin na me ko tumu bu la no tumu ji ne sa lo be ko na kan gba ji fin eyan Yo daddy to be no you ole ne me osofo na ameha agba ni amegba e ba mi nke amale agba na ameha mi ni tu e gbla ne ke ko ko esa ni ake ha ne ke osofo ni asani wo ma yen lo na ka ma je gbe me ke ni bi asani ke fi anyi aha wo ni alo aha kra ju kwa ka ja na me we yo mo jin ko me ne sa ala me gba ni bi ko me ne sa aye gbe na mara anyi ka me ji o sani mara anyi ka ma yi yo daddy to be no you ole ne mi ni nga wo fi oyo aha asafo bi ni ama ameka me hie no ka mo fe enmegba no ya ke ka mete so mo ni aha amegba be ame na mi hye mi ni nga wo fi oyo aha ne ke asafo bi ni asani wo fe na ne ma nu wo hin asani wo fe na no wona ni kasemu ni wo hin akashi ni wona domo fi o kwa ke ne ke ma je gbe me ne fe ka me ke wono ko ne je sa nu wo ke tu woni ja ke because amemina me gba ni ngbele cho ni na ka ma je me ne ba ni gba amale gba so e gba aja ke ai wo ke je beni ai wo ke je togo na me ko ame ke tu ne ke ma je na pe ni bi ne na me fi o ne hin lo asani ke fa je gba bo ami ni ma mra ka ma yi ko na me pa shian manson wo alo ame pa shian be wo ke ni bi ne fa me pa on what point of the prophecy, what prophecy they want to give, how prophecy they want to give, what based on the prophecy, but they don't show us. Instead of them to preach the word to us, they are rather preaching prophecy. Nowadays people can't go to church because of their useless prophecy that they give. People don't go to church because of some issues. You go to church, pastor will tell you in your face that your mother is a witch, your father is a wizard. Is this one a prophecy? If this one they do in Rome or in America, they don't do that one in America. But if you talk against them, the illiterates will say, "Oh, Akula with the uncle sorry you or your Bunsamba." Who is Bunsamba? Now in the world we are. To me, I said that the heaven, if heaven is there, fine. I don't know. I've not been to heaven before. I don't know if heaven is there or not. I can't prove it because I've not seen it with my eyes. I know that if you die, you have died. Prosperity will judge all of us. But now, what do we see in the church?
pastors are sleeping with people's wives. Others are doing bad business. People are burying people in their churches. People say it. But what did he do? We have a whole Christian council over there. Look at this issue over LGBT. I don't understand. If it is gas or no, I don't understand. They have not come out to say anything. But if you read elections, that so-called pastors, they will come out. Oh, NDC will be on power. MPP will be on power. If they come to power too, we don't see nothing. Now see how Ghana is. Everywhere is tight. Instead of them to preach to the elders of the in Ghana, but they don't do it. Omunye, Ebiani say, me mami, Masuda ye obi chensi mi. Unana be yebi never will feel not it. To me, if you are worshiping Satan, worship Satan, all right. If you are worshiping God, to worship God. Don't be a pastor and you come to the church and come and preach prosperity. Pastor will tell you that, but that pastor have Rolls Royce. He have mansion. Maybe I'm having bike or even truck. Pastor will tell me that, but he's building mansions. And they don't pay tax too. Okay, Brother Jerry, with what you are saying, I think you don't believe in prophecy, right? Prophecy. I want to ask you, what's the meaning of prophecy? I don't really know. I can't really tell. So, Brother Jerry, with what you are saying, what should be done to these pastors that give fake prophecy? That doesn't. What should be done to them? I want to thank the IGP for what he's doing now. Any useless pastor who will stand on TV and say, he should be arrested immediately because this nonsense is going too much. This nonsense is going on too much. If you wake up, Masudaye, no, musician or Mapeni useless statement all over the place. What's the meaning of this? Okay, Brother Jerry. If I understand what you are saying, you mean whenever a pastor says something that is not right, it gives a fake prophecy, it should be arrested. Okay, so with the last question, what advice will you give to the church members? They're both male and female. What advice are you going to give them? Like their main purpose of going to church is mainly based on prophecy. What advice are you going to give to these people? I want to tell them that all of us are God's children. You are God's daughter, I'm God's son. We are the image of God. So what the pastor can do, you can do it better. You can sit in your room and play. God will answer you. Don't follow these stupid pastors and useless pastors who just come and talk just like that. They just talk trash. No one do them anything. I want to thank the IGP again for what he has started doing. Please, I beg you, that useless pastors who have been sitting on TV, social media talking nonsense, telling people that Miss Undaye, now we are born into home. I don't understand, because if I sleep, I have third eye in my brain. If you sleep, your mind go anywhere. Or am I lying? If God wants to talk to me, to dream. When I'm asleep, God will talk to me. Yes, I got so for in Hagba. Mini one no we na kan brother nya. Ya ke gba ni osofo en gba fe ejo nyumode den na me han agba. Ne keji osofo han agba. E han agba according to no ni nyumojuo. Ne ke han agba. She han agba e no ni lede nche eyuo eho. She osofo ekomeye amekwobo o appearance ke oni bi no fio na me ke han abogba. Na kan osofo na me ha agba ni eba mi ne ke gbe me ni to egbla ko ke mi ni to egla sane ake ha mi ke okwe bible ke won ka kojo ni won akojo wo the judge not so that they shall not be judged ni keji okwe amegba ni ameha ni eba mi beni amenu ni mo ka me wo bejeme ni keji eha ni eba mi wole le ekeni mo te insani. But no ni mi le pe ja kishi. Eke
je mo fe woni choma ke no chono choba bote we ma che yiliem no ameto egbla mo ke amekojomo eye ni mode shi amegba ni eba mi be eye amepe ka me ni mote ke ja me nu lo jogba njo alo ame me ni mo yin ojogba njo alo ekole ame yo ya na me ha gba njo alo ametui ni na metui ka me na me yue njo no le yo wa pe nile ewo bra Daniel no ni wo ke ba gbe na mi ni nga wo fi oyo ha so mo bi ni ama me ke dan ame focus fe ka osofo no ake gbeja ha me gba pedani no ni like ame banya me na mi sheke ya so mo ne ke gbe me ne mi ni nga wo fi oyo ha me nga wo fi oni iyo ha me jakeshin Bible like the testimony of Jesus Christ is the spirit of prophecy and it is true ageshi gba fe gba iyo Jesus Christ yi udase ni esa ke wo ya so mo purposely ageshi wo ya ni ake wonuko keji o ya ni ake wonuko be no aba ake wonuko ni eje nyumo ya ke o motive fe ja ko ya ni ake wonuko ni esa na ka wo ya ni mo shia ni wo bo ni mo wie mo to no no ni mi pe ni mi ke osofo ife ke asafo mi ife ja keshi ni mo wie mo pe jino ni sanike wo ya ni mo shia wo ka wo hie angmenu ogba ke o breakthrough ke o miracle ni oba na fe e ni mo wie mo mi no wo follow ni mo wie mo match fe gba ke do follow ni mo wie mo match ni mo ko ba wie dan ni po osofo e be ba gba be fe confirmation you know no wo fe wo ke wo motive ke wo into fe ama ni mo wie mo no ya ke ewo ewie mo no felele nche egbe ni to ke be ewie mo he wale yemi no osofo ife ke somo bi ife ka safo bi ife mo fe mo amo ni mo wie mo mi odugba ko ni mo ko akanye lakawo yo bra Daniel o you are noni yo mi pe ji sa ke osofo ya ha gba fane tumo mi ni wona kan owi akesa no sofia ha gba gba yo ni faith mo gba it's like confirmation loko ni o laye ni akebu ni ekomeye won o la ko ye shin ke agba bo e le ko lo akanshin o ba yan na confirmation ni me ko me un ye un ke o na ke gba na agba ha bo e amali enko yi shin obe other choice asa ko fe di ni eyu ata bo nko ba shin ko bo no quiet time no ko nu ba yu ewo abanga tambe ni owie le ne osofo ni ame ha amale agbai kecho asafombi ake neke noko ba ba mi shika me wie ta obana ke amale agbai na me ha mini to egbla neke ko kwesa na ke na neke osofo na me ha amale agbai ni no ni yo mi pe ji asani government dey way no le ko neke ni bi na fe because neke ni bi na we chon problem ke Ghana ma mu fe le gba me ko mana e ani ana osofo jeniu ni atunu mo ntumo e ana metumo amehun amale onu jino asani government away no ni sa ke fi ni le wo yen ekwe ni fi yo abanga mi to wonke bo egba na gbe sani mini nga wo fi oyo ha neka asafombi ne na ma me ka me yito ka me susu mic no fi ano enme gba na ke o mene somo ni ya ne ko sofo ha mi gba le ben shi amechinyo mo wie mo ke to afan na me ke gba efe ame daily bread mini nga wo fi oko yo ha ne ke gbe me ne nga wo New York ha me pe ji esa na me ka me yin mo gba no asa na me ka me yin efe to mo bia na me jia me yin we de no ame bo sani papa na ko ame tu no ni ma ke Ghana ma mu fe pe ji ame ka me te so mo ame to more like ame bo we de tu na me ke we da tu ni because ba fe ye we de mi yo efa enkom hye no hono de minim ni se Jeremiah 14:14 edan di pefe se atro na difo no e de hye ne din mu nkom na Awurade se won soma na won kasa nkyere won ye enti de me no ase Kristo ne kakra menim efa the Bible e ka fa nkom hye ho no se obi ebe hye nkom a ana se nkom hye no tete adifo no temo na Yesu Kristo emaaye no na omde nkom hye no edi djuma wo sa akwan so se emre mu aye we de minim se de sana
twerɛ nsɛm na sɛ Yeremia 14:14 ɛka fa ho sɛ atorɔ ɛna diifoɔ no de hyɛ ne din mu wɔ nkɔm ɛwɔ abere a ɔnkasa nkyerɛ wo na ɔnsoma wo nti obiara deɛ meka yi ɔfisi na adwene mu yɛ ne na wɔ deɛ meka yi ho no ɔnkɔ bie Yeremia 14:14 na ɔnkan quotation sɛ ɛdɛn na ɛwɔ hɔ a ɛm sɛ ɛbɛkyerɛkyerɛ mu ama yɛnte ase a ɛfata sɛ obiara nya okay bra Kofi nti deɛ woka no wagye nkyerɛ nipa akyerɛ sɛ ɛnwɔ sɛ ɔmo nhyɛ nkɔm anaa saa pɛpɛɛpɛ sɛnea Bible no ɛde nkyerɛkyerɛ mu ma wɔ hɔ no saa pɛpɛ na ɛsɛ ɛsitiɛ okay bra Kofi nti sɛnea woka yi ɔsɔfofo a yɛ ɔmo hyɛ nkɔm na ɛmbe mu no ɔmo taa hyɛ ɔmo si ɔmo deɛ nkɔm hyɛm na ɛyɛ ɔmo de twi Accra de bɔ ɔmo asɔre ɔmo taa hyɛ nkɔm ɔsɔfofo a ɔmo taa hyɛ nkɔm pa no ɔmo hyɛ nkɔm na ɛmbe mu a asotwe bɛɛ pa na ɛwɔ sɛ yɛde ma ɔmo asotwe deɛ yɛdeɛ sɛbi yɛyɛ nipa nti yakɔyɛ nipa yi no wo na ɔsɛ Nyankopɔn asoma wo na wohyɛ ne din mu nkɔm nti ɛyɛ papa a ɛwɔ ne Nyankopɔn ntam asɛm nkɔm ko a wohyɛ ne sɛ Nyankopɔn na soma wo sɛ efi wo ankasa mu wakoma mu anaa sɛbi wadu fude pa na woyɛ funu kɔm bi nti na ma wohyɛ saa nkɔm na wo ne Nyankopɔn ntam nti me de misu sɛ ɛho hia sɛ nipa bi ɛbɛsɔre atia nipa a ɔmo etu saa na mo na sɛ ɔmo ɛyɛ dwumadie bi ɛte saa no Nyankopɔn kasa bɛkɔ ne komrɛ fatam yo ba Kofi de ɛkyɛ to a mebisa wo ni sɛ asɔre man ne asɔre mɛma na ɔmo de ɔmo si nkɔnhyɛ minti na ɔmo kɔ asɔre ɔmo mfa nyame ansɛm ɛnyɛ hwee ba akɔnhyɛ minti na ɔmo kɔ asɔre efuto kakra bɛ na wo ma saa nkrɔfofo mu efuto kakra me de bɛma ne sɛ sɛbi Nyankopɔn ɔntan obi ɛna ɔnɔ obi ɔnɔ bɔ yɛ nyinaa ɔsɛ baabia a wo bia ne mpo onim ne ehia yɛ dada ansa na yɛbisa no nti baabia wo bia sɛ wo gidi na sɛ wobɔ mpaeɛ esu frɛ no kora Nyankopɔn no a ɔbɛgye wo so nti sɛ wo de ɛno yɛ wonte aseɛ ɛwɔ Bible na wosua no mu na de tutu anamo a asa because ene enkom hye no ne saa ahotoso bi ete saa se sofo nko anchen na obi kwa na ho betimi ato na wo hawa na ho betimi obedi ade no ho afi saa wo hawa ete saa ne mu no ama nipa bebre ko ahonyehia na amane bebre mu a ade nipa bebre so mpo enkwampo eto asane mu pa bi no mpo timi ne o mambusuafo bebre entam etiminya basabasa ya onipa bi entiminya den enso ano ntefutu anu be mo manfo ne se omu ma omani nko Bible na omu sua no na omu nti ase ankasa because Bible no nye buku a ye de koto dan mutum na de obi be ka no why say sofo say ni say da bi osofo ya anwo na Bible ka no ho ono be fa na sa asisu ya na osua na ote ase nti usua wo say usua na wote de wo ya ase na mpo obi a wo kyerɛkyerɛ ne bia na watimi akyerɛkyerɛ na ma wate de wo kana ase enti ba su sɛ wo bɛhyɛ nkom ana de ho bɛto nkom hyɛ so no me bomasem ɛpɔ no ɛno a ne sɛ quotation a me de ama no kan Yeremia 14:14 na de Bible no ka no ɛno ɛna ɛsɛ wudi so na wo de yɛ adwuma emmum kyɛn sɛ de obi ɛbɛgyina baabi ɛbɛtoto anansɛm bi agu tirim nti me de kakra me de me de me no me nkwa madwen mu no so manfo no mu amne be adwen no sa na mesusuo esane osofo ya hagba mama Priscilla fa na mi ni wo owie ne ken aka esane ame hagba eja aka wo ka nyumbo gba asane ni nyumbo hu ka wo gba asane ni wo ka di nyumbo ka wie mo habo aka ka twubo aka ke ani oke ha ebi esa keshi oke ayo mama Priscilla to bi no owie le ne osofo ekomeye ni ameha amekenyumo egba san na ameha gba amegba afe na ameha amemali oya amegba mi tumo ne ko osofo ene mi ni to egbla ne ke esani ake ha ne ke osofo eji ne okay Bible le po de nche ewi omu akeshi na agbegbe ano amalegba lo epi givno ni ba ajepo wo kaji mmene wona nakani bia ejinoko ni angma kegmeshi omu akenoko ni baba ewo sani nakangbe anye ni abu amekoko akeshi
ameka wie no ni nyungbo ke ha kwa keji amenwie na kan sananya ke amake ameka wie no ni nyungbo ke ha kwa ya ke fi na kan e ke be ke hinti ba Mama Priscilla wana gbe sane ni nka bo ba agba. Mini nga wo fi oyo aha asafo bi ni ameke amejomo ke ameyito fe engme gba no ake ko osofo ha mi gba be ebe mi se menele mi ya ni osofo ake mi no ko dani mana mi se ameka ameyito ko kla engme nyonmo wie mo no mini nga wo fi oyo asafo bi ni. asafo bi nga fi oni yo ke ha meji ake esa aka woka wodwemo fon gba no ka wo ya so mo je gbale iwo ya si o ya ni nyungbo wie mo achosebo echo be no ba fa mo na do ha esa no woka wo hie fon gba no kla iwo ka wo ya so mo ya ka wo ya no bo nyungbo wie mo to no ka se nyungbo wie mo ko ni o kanyi onyi ye nyungbo wie mo mi si je no ko yen ba fon prophecy pa cho e by force say omo shanko Adenti na wo ka sa. because said omo ya no e ma ebusuamu etutu bebre nti eni kwa say omo shanko Ba ebi mu wo ho amusha ebe mu ba ebi nso amusha ebe mu enti omo amusha na ebe mu eya edi empote ekwan ben so na e wo say ye ni omufa esa aban etumi twa omo aso e de omo famra kwan so ama ye ho taye enti to who say no omo amusha nkom na ebe mu no wo say aban e twa omo aso isi omo ma ebusuamu etutu dodo nti esa aban etumi e twa omo aso ama ye nso ye ho taye enti efutu obempa na odi bema omo a omo yesa efutu obempa dia metumi aka che omo say ma omo ani nda ho na ya sa na asofo ndi ye beko ba bia esese ye beko to omo ma ya ni enda ho. And this is where we draw our curtains on today's episode. I am your host, Sandy. See you same time next week. Bye bye.